KZC okay equipa ove press release and bolubin asena wachun Guwahati conclave dungzo yachun oi machan popular government is of lodiu tin akikinop to in ahinla hiji kinop to now cho issue ke aven alole asuke aumtan hiji asuke ohi ama ho chunga mo ki pulo di hi ati chu mile ka sa awal he it's too mild lung thu sang chu MLA pathum te chu alin zo ai pu meeting le meeting now ki alamu patule boycott hi anasa thei pe na ki bol a hi asang pe na hi tingtang mi adinga chun ye ka chun amau le ji ki pat ahung ki lungel hiyo kanam pi ten le hiti tieng e bol ta sutia ahung ki le thei kha kule tina ki bole ahung ki le ki le chu I boycott pen chu akila dok main tin akile lo le chu akit phat le I boycott sa chu vote khedi in bang khedi hin le ki bol thi dik ta lo wei ti pen he ka wa gen no mai